Shalom shalom abakozi b'Imana, turabiyegereje ubwoko bw'Imana abari hano, abatuye ku migabane y'isi yose, abatuye muri Aziya, muri Amerika, muri Canada, Australia. Ibyo nibyo bihugu tubashije kuvuga. Tubaye kaze mu gitaramo tuno munsi. Turi kwa Museveni umukozi w'Imana hamwe na SP famille nshasha baherutse gukora ubukwe. Mugende muri kuri Museveni official Mutawara. Tubaye kaze abantu bose, turi kumwe n'abakamerameni barimo Franco na Zikia. Tubaye kaze rero muri uyu mugoroba tugiye gutarama, tugiye kuvuga ibitangaza Imana yakoze, tugiye gushima kuzo Imana yakoze kuri Museveni hamwe na SP. Mu gutarama nta kintu gishasha kirimo. Turumva ijambo ry'Imana, turi kumwe n'abakozi b'Imana nubwo tutarabageraho. Turaririmba, turi kumwe n'abaririmbyi, turasenga, turi kumwe n'abasenzi, turi kumwe n'abacuranzi, turi kumwe n'abasitari batandukanye cyane ku isi yose muzi b'abahanzi baturutse za Canada. Abo turaza kubageraho mu kanya gatoya. So tubaye kaze, murakaza nubwo ari mu rugo muri famille yanyu. Turabiyegereje, twegereje Museveni na SP. Imana y'umujuru nk'umugisha, mwakoze kutwakira, twariye, twamwoye, twashimye. Rero famille tubahe kaze, kuturana musa neza. Turabona umwana ajanije no kwambara, umwe yambaye umukara hejuru, undi wambara hasi, undi yambara umutuku hasi, undi wambara hejuru. So ico kintu nacyo tugishima Imana kuko musige muzi style yo kwambara. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tubahe kaze, mwegere, tugiye gutarama buri muntu wese yiriko, kuko igitaramo bene kico muzu ni ugupasanya. Usigaye gatoya iminota birangiye, kandi nutangira gutekereza abashitsi baje byagenze gutya, ba metre ba Napoleon ba Immable, igitaramo tukirangije. So ndarondogoye, mbahaye kaze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Twegereje Kagame soliste, twegereje Bisisi n'umwana wo mu rugo. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Kagame turagukunda, akompanyema yawe turayubaha, nubwo ngenda kunda akompanyema ariko turayubaha cyane. Na base nayo urayizi, ndabizi, nta kibazo. Rero Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Tugiye kwegereza abashitsi bacu babatumirwa, twabanye nabo muri no mugoroba. Na abakozi b'Imana twubaha amavuta yanyu, twubaha icyo Imana yabahaye, twubaha ko muri n'abakuru bacu. Turabubaha kuko mwadutanze mu by'agakiza, mudutanga mu ijambo ry'Imana, mudutanga kumenyekana hano ku isi. Nimwe abasitari ba mbere twatangiriyeho kwigiraho gukorera Imana. Twiyegereje metere ise ko mutamukomasha, twiyegereje metere Mukeha. Abatamuzi asengera muri ADPR, ni umukozi w'Imana. Jiye ku giti cyanje ni inshuti yanje na Museveni na Muhubiri na Gatora. Abo bantu nibo bazanye na metere cyane byimbitse. Metere tuguhaye kaze, wegere. Kurasa n'uwatinye kamera cyane, ariko aho bigerera saa 9 z'ijoro kamera uroba wayitinyutse. Tuguhaye kaze, wisanzure. Hano ni mu rugo, utubwirize, udusengeshe. Niwe mubyeyi dufite. Imana mu ijuru umugisha ko wemeye ubutumire bwacu, ko wemeye kuza gusenga natwe no gufatikanya natwe mu mashini. Imana mu ijuru iguha umugisha. Dukomere Imana mu ijuru amashini. Twiyegereje muramu wacu aturutse Canada barambwiye ngo niwe muhungu w'irarito, agasakagira tenari, ariko cyane azatuka muri tenari cyane. Nabonye ku cyumweru fose ko yafata mikoro, ijwi ryo nari nicaye numva ringezeho, akaza arusha SP. Turamwegereje, yavuye Canada aje mu bukwe bwa mushiki wiwe. Ni umwana mwiza, ni umukozi w'Imana. Canada amavuta yawe barayemera nta kibazo, batubwiye mu mavuta yawe barayemera rwose nta kibazo. Rero bofu tubaye kaze, wegere. Imana yo mu ijuru umugisha. No kuwa kane narakwiyegereje, n'uyu wa kane uzaza kwiyegereze, uzokwiyegereza kugeza utashe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Twigeje umukozi w'Imana Immable,
nawe ibiti byakomeje kuba byinshi cyane amakomeza araremera, ariko Aimable ni umukozi w'Imana. Turakwegereje kaze, wegere Imana mu ijuru guhumugisha, uri inshuti urabizi, nubwo twatera buraga ariko ndabizi kuko umukozi w'Imana wa kera twasanganye kuva kera. Turakubaha, amavuta yawe turayubaha, kandi wisanzure usenge. Hano ni mu rugo, Abafaransa cyangwa Abongereza b'abantu mbese muri make ubuhuke. Rero tuguhaye kazi. Hanyuma abantu bose turabegereje, twigeje n'abari mu gikoni kugeza kuri savio, mwese tubahaye kazi. None tugiye gutarama, kubera kuko turi kumwe n'abaririmbyi SP naduheze indirimbo 3 zihuta. Afatikanyije no muririmbyi kuva Canada, tugiye kuririmba kandi ndabizi turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye. Hanyuma mbere ko dutangira reka dusenge, niturangiza SP naduheze indirimbo 3 ubone kubabwira gahunda yindi ikurikiyeho. N'umunsi turumva amashimwe, n'umunsi turasirimba, n'umunsi turumva ijambo ry'Imana. Nubwo mwamubona natangiye nicaye ni ukubera impamvu z'ubusaza, ariko mu kanya turagenda ibintu byose dusirimba tubishyira ku murongo. Rero reka dusenge, hanyuma SP atuyobora muri izo ndirimbo. Mana, mu izina rya Yesu turagushimira kuko ugize neza, turaguhimbaje kuko ushobora byose. Rero Mwami Imana yacu turaguhamagaye amasaha ngo ubane natwe, utugenderere twambike imbaraga zawe. Iki gitaramo tugiye gutarama kibe icumugisha, ari abacumva bari kure abari hafi, kigira ikintu gihindura mu buzima bwabo. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, Mana turaguhamagaye muri ino nzu ngo wemere ubane natwe, utubabarire ibyaha byacu byinshi, ariko wemere kutubabarira mu izina rya Yesu. Twegereje imbaraga zawe, twegereje umwuka wawe, twegereje imbaraga zawe. Tidukoreshwe n'ubugenge, dukoreshwe n'umwuka wawe. Uturinde gukoreshwa n'ubugenge Mwana, dukoreshwe n'umwuka wawe Mana. Data uhabwe icyubahiro. Uyu mugoroba tuguhaye kazi, mugoroba imbaraga zawe. Urakoze Data kuzumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Umwuka wera. Amen. Karibu SP n'abantu mufata. Wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote. Sitaogopa, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote. Sitaogopa, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote. Sitaogopa, hakika wema
Bwana siku zangu zote. Hakika wema na fadhili zitanifuata nyumbani mwa Bwana siku zangu zote. Kera kose umuntu yari hehe, isi n'ijuru bitari ibyabaho. Umuntu yari mu mugambi w'Imana, kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana umuntu yaremye. Kera kose umuntu yari hehe, isi n'ijuru bitari ibyabaho. Umuntu yari mu mugambi w'Imana, kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana umuntu yaremye. Nubwo ntari nkwiriye, nubwo ntari nkwiriye, waranzamuye. Bwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda. Nubwo ntari nkwiriye, mwami waranzamuye. Bwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda. Nubwo ntari nkwiriye, nubwo ntari nkwiriye, mwami waranzamuye. Bwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda. Nzahora mvuga iyo neza wangiriye, nzahora ngushima mugihe nkiriho. Ikuzimu amigambi, nta no kushima bibayo. Nzahora mvuga iyo neza wangiriye, nzahora ngushima mugihe nkiriho. Ikuzimu amigambi, nta no kushima bibayo. Ikuzimu amigambi, Baba we, nta no kushima bibayo. Nubwo ntari nkwiriye, nubwo ntari nkwiriye, mwami Bwana bwira mwami wanjye ikintu cyatumye ukunda. Bwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda. Bwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda. Gukomera kwawe ela tambre dine salo dine karige sao teleba, ndetse n'abikindi gihe kizaza. Gukomera kwawe tuzakubwira abikindi ndetse n'abikindi gihe kizaza. Mana, gukomera kwawe tuzakubwira ab'iki gihe ndetse n'ab'iki
ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza. ingoma yawe izanguka, ingoma yawe ingoma yawe izanguka, ingoma yawe ingoma yawe, ingoma yawe, Baba we, Mana ingoma yawe, yawe, ingoma yawe izanguka, ingoma yawe, ingoma yawe izanguka, ela dine tambre de lovari. gukomera kwawe Komera kwawe tuzakubwira ab'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza. gukomera kwawe Wawe tuzakubwira ab'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza. Mana turagushimiye. Kangola delle sasio delle passi le varie. Trovezasio delle tambre e l'ari de moanghe le sapre. Geler de visa la postasi delle varie. Tippe. Tango nigani baba. Domela sike l'ari de varie. Je le varidenizasio delle tranquille moanghe le passi. Ad imitatio delle pippe la varia. Ushime Yesu Kristo, gukomera kwawe Mana tuzakubwira ab'iki gihe ndetse n'ab'ikindi gihe kizaza wa Mana. Tugushimiye ku mugoroba mwiza uduhaye wo kukuramya no kuguhimbaza no kuvuga imbaraga zawe no kugira neza kwawe Yesu. Turagutaramiye Mwami Yesu muri iri joro Mana. Reka ubwiza bw'Imana bukomeze bugaragare. Baba la koze Mana we koze Mana aozuru ubuhungiro bwacu Mana. Ushimwe Yesu, ushimwe Mana Israheli we, babyumve bamurure kwijwirire enga si yose Nangurure kwijwirire isi yose bazamenya ko wahoze uri ubuhungiro bwacu. Bwana asifiwe. Haleluya. Twatugiye nk'abazamuka kabisa. Twongere haleluya. Haleluya. Sabivuga se. Nangurure kwijwirire enga isi yose bazamenya ko wahoze uri ubuhungiro bwacu. Haleluya. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko tucisha agasebeni gato. Turangiza umukozi w'Imana metre abiko tukumva okeya. Turangiza n'abantu twatacanga turangiza gahunda zikomeza. Nisanzwe ababuke. Bicara ntabwo tuzi nta kibazo. Karibu abarinzi kuza kufisha.
wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare utagushima ninde utagushima nuwahehe utagushima yabahe utagushima ninde utagushima nuwahehe utagushima yabahe utagushima ninde utagushima nuwahehe utagushima utagushima ninde utagushima nuwahehe utagushima utagushima mana utagushima nuwahehe utagushima mana we utagushima mana utagushima nuwahehe utagushima wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe 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 Mana
uri mwiza ibihe Mana uri mwiza umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato Mana uri mwiza ibihe umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato Mana uri mwiza ibihe n'ibihe watubereye isabato nziza Mana uri mwiza umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato nziza Mana uri mwiza ai Mana uri mwiza ibihe Mana uri mwiza Mana we Mana uri mwiza ibihe Mana uri mwiza Mana we umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato nziza Mana we Mana we watubereye isabato nziza Mana we nukuri watubereye isabato nziza Mana we Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ai Mana we Mana uri mwiza ibihe Mana uri mwiza nukuri Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana we nukuri Mana uri mwiza ibihe Mana nukuri Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe Mana we watubereye isabato nziza Mana we watubereye isabato nziza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe Mana uri mwiza ibihe Mana we Mana uri mwiza ibihe Mana uri mwiza ibihe Mana we Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe nukuri Mana uri mwiza zamuka kaka Mana uri mwiza
Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Talomeri de varia kota. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Yewe turagutaramiye Mana we. Mana uri mwiza Mana we. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza nukuri uri mwiza Yesu. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Ushimwe Yesu uri mwiza papa. Tepa Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe. Tepa ai Mana uri mwiza. Nukuri Mana we. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Uri mwiza y'uwo mwami we. Yamuye amaboko yanjye shima izina y'uwo mwami we. Amaboko yanjye shima izina ry'uwo mwami. Yaracunguye mu bugingo niwe mwami wanje. Pima hotala dispensação dela. Uri mwiza. Que tal? Uri mwiza Mana we. Pima tequila sipa. Uva! Tema!
tudasubira mu makuru maremare turabizi cyari cyarakuzanye wari waraje mu bukwe bwa musaza wawe bwagenze neza mwe mufite umukazana wabyina n'ibindi rero Imana yo mu ijuru ikumugisha hamwe na ba bebe tubahe ikaze ifamille irabyina kubyina n'abaramu bawe n'abaramukazi bawe n'abavandimwe bawe icyo ni ikintu gikomeye rero Imana ibaha umugisha Musefu warashatse basinzira ni igitangaza imbara ko naje nabashatsemo kubyina n'abaramu n'umugore wawe ni ikintu gikomeye bagira undi muyumbe nuko gusa yagize intege nkeya mwamikaze nawe ni umuyumbe special mukadani Dani uramuzi mete Dani wamuze pastor Sokuru Gafupi uramuzi mudamu wiwe nawe ni igikoko azabye no kuwasatse none sinzi ko ibyo abanyamugi uko usanga kera yagiye muri shuguri Kigali karitegura kugenda rero tubaye kase none tuge kumva ijambo ry'Imana turi kurondogora metere udupokesa niturangiza baheze ande maherekezo karibu Imana mu ijuru iguha umugisha haleluya dushimiye Imana kuko mwene data Napoli amaze kubivuga jewe suku narinzi ko ari uko ibintu bimeze nariko mbibwira mwene data Aimable tuvugana na muvandimwe mwene data na Napoleo na Museveni yavugaga ko yifuza ko tuza twabanye mu gutegura ubukwe kugira ngo tuze dufatanye gushima Imana ni muri ubwo buryo twemezanyije ko uyu mugoroba tuza guhura kugira ngo tubashe gufatanya gushimira Imana ku gikorwa yamukoreye cyo kumwubakira none nsanga nyine kumubazanye n'ibicurangisho rero dushimiye Imana kubw'abantu bose Imana yemereye kugira ngo uyu mugoroba twese dusangire uyu mugoroba Imana yateguye mu muryango wa bene data kugira ngo dufatanye nabo gushimira Imana. Haleluya. Iki gikorwa ni igikorwa twese tuzi kidasanzwe. Tumenyereye ko twese abantu bakoze ubukwe ni bisanzwe baje gushima ku ikanisa rero baje gutangira ishimwe ku Imana yabubakiye, ariko n'abantu bake batekereza gutegura mu rugo mu muryango muri family yabo kugira ngo batumire abantu baze gufatanya gushima Imana. Iki ni igikorwa cy'indashikirwa cy'ingenzi, yego no ku cyumweru bari baramashimwe, ariko no gutekereza kugira ngo mu muryango hagaragare bafata umwanya mu muto cyangwa se munini batumira abantu batandukanye kuza gufatanya nabo, ni igikorwa cyo gushimirwa. Hari uburyo bugera nk'icenda ariko bwose simbivuga butuma abantu badashima. Hari ababifata bakumva ko ari bisanzwe, akumva ngo se runaka we ndiyakoze ubukwe, Aimable ndiyakoze ubukwe, Napoleon twamushingiye n'ubundi akumva ni ibintu bisanzwe. Hari abagira amashimwe, hari abakora ikirori nk'iki Imana ikabubakira akishima, ibyishimo bikamurenga ntiyibuke kuza gushima, akibagirwa. Hari utabiha agaciro,
hari utabiha agaciro ngo abone ko ari igikorwa cyakozwe n'Imana. Ariko ku bwa bene data ni ukuri turabashimira. Madame ntabwo twari tumuzi, twese ni hariya twamumenyeye, uwo tuziranye cyane umutware wawe, twabanye bakiri abana bato cyane, baraza badusanga mu murimo kuko Napoleon yabivuze, ari abana bato, turabana nabo bataramenya gusenga, bataramenya gusirimba, bataramenya kuririmba, ari abana nyine tuwaye dutoza umurimo n'aba bose babacuranza. Ariko turashimira Imana yabanye namwe mukiri abasore, ikabategurira ubukwe. Bibiliya iravuga ngo amatungo ni umuntu n'ubutunzi umuntu abiragwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore mwiza, umugore w'umutima, umugore w'urugo, ngo muhabwa n'Imana. Turashimira Imana yabanye namwe muri iyi ntambwe yo gutegura ni kimwe n'igikorwa nyirizina nacyo ni ikindi. Turashimira Imana yabanye namwe mumenyana, urabona ko atuye mu wundi mugabane, mukumvikana, mugahuza kugeza kuri wa munsi twese twabonye. Turashimira Imana yabanye namwe mugenda muvugana, mutegura, mutegeranye, mudaturanye, Imana ikabana namwe kugeza kuri wa munsi twese twabonye. Imana nishimye. Ari umuririmbyi, ndabwo n'umuririmbyi waririmbye ngo ishimwe ni ryuzuye umutima, kome ndumuririmbye se, ishimwe ni ryuzuye umutima, Yesu wara aho akandi kavensi marembo mwagiye mubibona bicishwa no ku maradiyo, abakobwa bari baraye bari bukora ubukwe, bamwe agapfa buca ubukwe bukwe, abandi ubukwe bugafa habura icyumweru. Ibyo ni ibintu twese twagiye twumva, abandi bugapfira ku kibuga c'indege. Turashimira Imana, amashimwe n'ay'Imana. Dawidi yararimbye muri Zaburi 143:5, aravuga ngo nibutse iminsi yanje ya kera, nibutse iminsi yanje ya kera. Dawidi yatekerezaga uburyo yari umwungeri w'intama, yibuka ubwo buzima. Nibuka uburyo wabanye nanje ndwana n'idubu n'intare, yibuka ubwo buzima. Yibuka uburyo yahanganye na Goliath, yibuka ubwo ayo mateka. Yibuka uburyo yahanganye na Abusalomu umuhungu wiwe, yibuka uburyo yahanganye na sebukwe Sawuli amuhiga, yibuka ubwo buzima bwose yaciyemo. Aravuga ngo nibutse iminsi yanje ya kera. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Nibutse Museveni yibutse kera akiri umuseribateri akiba muri ghetto. Madame yibutse kera ubuzima bwa kera, inzira yaciyemo. Ushobora gusanga uyu atari we bavuganye mbere, Museveni nawe ushobora gusanga atari uyu mukobwa yavugishije mbere. Rero Dawidi aravuga ngo nibutse ntekereje iyo minsi yose ya kera, ngo nibwira ibyo tekereza ku mirimo, ku bikorwa byiza wankoreye, ngo nkuramburiye amaboko, ngo umutima wanje ngo urushaho kukugirira inyota, nk'uko igihugu cyagize amapfa uburyo kiza gikenera imvura. Nibutse iminsi yanje ya kera, nibutse aho wanjishije, nibutse ubuzima waciyemo bwo kuba mu magetu, kubura aho upanga, wibutse ubwo buzima, wibutse iyo mibereho, wibutse ukuntu hari abantu benshi
badaha agaciro iki gikorwa tubamo cyo gukorera Imana. Hari abantu benshi bataza bagiye agaciro, bakumva ko kuba umuyumbe, kuba umucuranzi, kuba twari ko tubivugaho kare, wenda hari abatabyumvise, bakumva ko ari nk'umurimo ukiriritse wo hasi. Ariko wibutse iyo minsi yose ya kera, ukibwira imirimo Imana yagukoreye, ugatekereza ku buryo Imana yabubakiye. Dawidi aravuga ngo kuramburiye amaboko. Rero bavandimwe, turashimira Imana yabubakiye. Na wa munsi Revera Kado yarabivuze, tuguhaye ikaze muri uyu muryango w'abayumbe, umuryango w'abanyamasengesho. Turakwishimiye. Mwene data arabivuze, kubona umudamu uzi kuririmba. Tuzi umugore atazi gufata mikoro. Kuvuga ngo muhuze madama azi kuririmba, habe nawe urabizi nubwo atari cyane, ariko uzuba nkugere urandushijwe. Turashimira Imana rero yabahuje, kandi bahuzi bafite wiki umugambi w'Imana watumye bahuza n'uwo kuyikorera. Paulo yaranditse ngo turabo yaremye, ngo ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo tuyigenderemo. Timuriho kubw'impano, timwahuye kubw'impano, timwashakanye kubw'impano ngo ni ibintu ngo byatibuze. Oya, mwashakanye kubw'umugambi wiki w'Imana. Kandi umugambi w'Imana si uwa none, umugambi w'Imana ni uwa kera. Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba n'urusoro mu nda. Bivuze ngo Yeremiya yabayeho atarabaho, yabayeho ari mu mugambi wiki w'Imana. Mwabayeho mu mugambi w'Imana, yarabiteguye kuva kera ko muzohura mukubaka. Rero Imana ibaho umugisha. Reka tatusome n'umurongo ndabo tugutinde, hanyuma some hano n'itangiriro ibice bitanu umurongo wa 22. Itangiriro nico gitabo gitangira muri Bibiliya mu bitabo bitanu bya Mose. Ibice bitanu umurongo wa 22 haravuga ngo amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Amen. 6 no ku murongo w'9 naho hafi. Uru nirwo rubyaro rwa Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Amen. Murahari? Murahari? Gasubire muri umurongo. Uru nirwo rubyaro rwa Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Amen. Naho n'uwo murongo tugiye kuganiraho, iyo mirongo ntabwo ndi bubatindire. Nukuvuga dushimiye Imana itugiriye neza muri uyu mugoroba. Nkuko twari tubivuze, twagiye tuvugana na mwene data. Dushima Imana. Buri iyo umuntu yakoze ubukwe, akenshi hari ibintu byinshi atabona, akabaza ati ibintu byari bimeze gute. Nagiye mubwira, nkamubwira uko ibintu byagenze neza, mubwira uburyo pasiteri yashingiye neza, yabasezeranije neza pe, nkuko twabyifuzaga njyewe nabo, kuko twagiye tubivugana kenshi. Tuvugana njye na Napoleon, kuko ibyinshi dusengera siko byose bisubizwa. Imana isubiza ibiri mu bushake bwayo. Rero iyo dusenze bigahurirana n'ubushake bw'Imana, dushimira Imana. So rero turashimira Imana yabakoreye ubukwe bwiza,
wenda namwe mugenda mubureba hano mugakurikira mukagenda mureba step par step uko zagiye zigenda ni ugenda ureba kumbe biriya nabyo byarabaye. Rero turashimira Imana, dushimira Imana kuri iki gitekerezo mbisubiyemo mwatekereje cyo kugira ngo muzane Imana mu rugo. Iryo jambo rigeze kuribwirizaho kugarura Imana mu rugo. Imana yahunze ingo nyinshi muri iki kinyejana turimo. Nta Mana ikiba mu ngo nyinshi. Abantu bariho ku buryo babayeho, ariko nta Mana ikiba mu ngo nyinshi. No mu matorero amwe namwe no mu bashumba bamwe namwe muri bo nta Mana ikiba muri bo, ariko kandi arabashumba. Siryo nshaka kuganira ryo kugarura Imana mu rugo. Imana yahunze ingo nyinshi kugira ngo Sara aje kubyara, byaturutse kubera ko bazanye Imana mu rugo. Sara kugira ngo ahabwe isezerano ry'uko agiye kubyara, Bibiri iravuga ngo Aburahamu yarangije abagabo 3, Bibiri ivuga abagabo 2, ariko iyo usomye hepfo habari ubusobanuro banditse basobanura ngo aba bagabo 2 bari abamarayika 2 ngo ariko bari 3 bari kumwe n'Imana. Mbese yari Imana n'abamarayika bashoreranye nayo, ngo ababonye ngo aza kubatega bataragera iwe mu rugo, abinginga kunyuriwe, abasaba kunyuriwe mu rugo, ngo ashitse abashuhiriza amazi yo kubakanda ibirenge. Ntawo wigeze tukanda ibirenge, tazo wakoze yarashitse ngo ashusha amazi, kandi si umugore wabikoze. Aburahamu araza ngo aboza ivumbi ngo ararihanagura ku birato ku birenge ngo amare, arababwira ati nimureke mbakira, mwonemerera ko mbakira. Ngo baramubwira ngo babanza gusa nkaho abamarayika bashaka nko kwanga, babona ko nibatinda aho misiyo yari kwibajana i Sodoma na Gomora izabigiye kuburizwamo. Imana kuko yari izikiri mu mutima wande wa Aburahamu, yarazi uburyo Aburahamu yakiranukiye Imana no mu kubura urubyaro ntiyigeze ava iruhande rw'Imana. Ndashaka kubabwira kugendana n'iki n'Imana. Sinzi akarimbo mwaririmbye hano mwagakoze ko kugendana n'iki n'Imana. Imana yari izi ko Aburahamu yagendanye nayo mu buzima bwayo bwose, atigeze yinuba ngo agire intege nke mu kugendana n'Imana ngo kubera ko yabuze urubyaro. Twebwe abantu benshi bari mu kugira ibyo babibura bakadohoka mu gukorera iki Imana. Yaba haducurangira yabona ndi twamufashe neza, akabona ko ndabaje kumwakira, ikigara akakinyonga akakigara cyane. Ngo abacisha mu rugo kubera kuzana Imana mu rugo. Ngo Imana ibwira abamarayika ngo uyu mugabo ntitwogenda tutamumeneye ibanga. Kubera iki wowe ushushe gute? Uyu muturage araca inzira za mu biturage adutanga Sodoma na Gomora, aje kubaburira dusanga abantu bahunze. Kubera ko abamarayika batari bazi kiri mu mutima wa Aburahamu, tibari bazi uburyo yasabanye n'Imana, yagendanye n'Imana ubuzima bwiwe bwose. Aravuga ati uyu mugabo sinumuzi. Aramubwira ngo igihe k'ikindi dusura kugaruka hano muri iyi karti tuzosanga mukikira umwana. Nubisoma ibiri zivuga igice cya 18 kitangira ngo Sara yari hirya ngo avyumvise araseka, asa n'urihinyuye, asa navuze ati aba bantu ndibazi imyaka yanje ntibazi, iyo bamenya ntibari kuvuga ibyo ayo magambo. Rero turifuriza runo rugo rwanyu rushya mwatangije, mwari mugize imyaka murutegura, ejo bundi bakabahuza biciye mu itorero kugendana n'Imana. Bibiri
haratubwiye ngo Enoki ngo amaze kubyara Metusela ngo agendana n'Imana, ariko yagendanye n'Imana atarabyara. Ntabwo kugendana n'Imana yagendanye nayo kubera kuko yabyaye, oya, yagendanye n'Imana atarabona urubyaro ngo abyare, arushiriza akomeza kugendana n'Imana. Hariya hepfo tutasomye haravuga ngo agendana n'Imana ngo imyaka 300 niko bivuga. Ariko ubundi nukomeza gusoma imyaka yagendanye n'Imana bituma imwimura adapfuye, ni mbese iminsi ingana n'umwaka wose, iminsi 365 ngaho tekeza. Twebwe umunsi umwe kutunanira, umunsi umwe uri mu kutunanira kugendana n'iki n'Imana. Ariko ngo agendana n'Imana, akiranukira Imana, anezeza Imana, akomeza kuba imbere y'Imana, akomeza kugendera imbere y'Imana ubuzima bwiwe bwose, atitaye ku mibereho, atitaye ngo yabonye akazi, atitaye ngo yabonye visa, atitaye ngo yariye, atitaye ngo arambaye. Ariko twebwe turi mu gukunda Imana dushingiye ku bintu. Ngiki gitandukanye n'abakurambere bakunze Imana ntaco bashingiye kubera kuyimenya, kuyisobanukirwa, bamenya imbaraga no gukomera kwayo no kwera kwayo. Baranyurwa nayo, banyurwa n'imirimo yakoze n'ibikorwa yakoze, barayikunda. Bibiliya iravuga ngo kubera kugendana n'Imana yagiye asa n'uwerekeje Imana. Enoki habona umuntu utafite gahunda yo gusubira Imana ndamugeza simukubita amasubira. Kubera kunezeza Imana, Enoki yagendanye n'Imana intambwe ku yindi, adasubira inyuma, atanebwa, itamubona mu buryarya ku bwacu. Kristo bwacu buratunaniye muri iki gihe n'ubwo buryarya, ariko ngo Enoki agendana n'Imana imyaka yiwe yose, ngo bituma Imana ngo imwimura adapfuye. Bavandimwe bene data duhuriye hano, cyane cyane ndifuriza uru rugo, ndabifuriza kugendana n'Imana. Mwariye mutari, mwabonye akazi mutari, wabonye visa utari, kuzugeraho yabaye nkitinda ukinuba, ugatwaza tugutumira ngwino duhure hano gari w'igitaramo. Ugendane n'Imana mu mibereho, mu buzima bwawe bwose. Imana ariyo mushira imbere mu buzima bwawe, muri family, muri foyer yanyu, ama projet yanyu mufite yose, mugendane n'Imana, mushira Imana imbere. Bibiliya iratubwira ngo Yosuwa yafashe Mose yafashe abatasi 12, buri muryango ugiye guseruka, ngiye gusoza, buri muryango ugiye guseruka, buri muryango uraseruka, buri muryango bagenda ari 12, kandi abahera amabwiriza hamwe, kandi bose bari bafite amasezerano yuko bagomba kuzaja mu gihugu cya Kanani. Bayabwiriwe hamwe, Imana yatumaga Mose agakubita itangazo bose kuko twicaranye. Imana ikababwira ko igihugu cyabo yakibateguriye kandi bagomba kuzakiramo kikabijya. Batuma abantu bizewe batowe muri buri muryango bari gutora umuntu bizeye utazabakoza isoni, wa wundi bazi wintwa ngo bamare gushikiriya igihugu barakizenguruka, barakimenya, ndetse banazanamo n'imbuto z'icogi. Mwumva igitangaza cyabaye ngo bamaze gushika, Isirayeli yose yariteranye imbere y'ihema. Mose abakaribu arabiyegereza, kaze ba data Pole na Safari, mwageze urugendo rw'iminsi myinshi, iminsi bamazeyo, none nibuduheza amakuru. Ni gute bimeze gute igihugu Imana yabwiye basogokuruza ba Aburahamu tuzogitaha, mwabonye tuzotsinda abari muri ico gihugu kikaba gakondo yacu. Bamamubwira 10 tihanavuga byiburu 10 ngo bamavuga ngo igihugu ni cyiza.
dore nimbuto twazana nziza, twazana imineke, abandi bakazana amavoka, abandi bazana ibitoki, abandi bazana ibijumba, abandi bazana itomate, abandi bazana inyanya, abandi bazana poa, abandi bazana itoryi, abandi bazana mbese imbuto zose, ibirayi, abandi bazana imyumbati, ibintu byose barasasa ngo amare gusasa. Atariko titwogisha abantu barimo bariko batubona tumeze kandi muzi ko umutasi ni umuntu ukorera mwibanga. Mandeko ni umuntu ukorera mwibanga, si umuntu ubuzwi muri quartier ngo bamenye muri amutamuka kuri ya ari muri quartier yaje kuneka nawe. Iyo bakumenye uza wamuharuka ukaje kuba mu yindi quartier, bamavuga ati tuzopfire hano, tuzova muri Egiputa dukomeze tuba abacakara. Mba turi kumwe muvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo Yosuwa na Kalebu bazirikanye, bazingatiye kugendana n'Imana, bakomeje intambwe zabo zo kugendana n'Imana, bazirikana icyo Imana yababwiye, bazirikana isezerano ry'Imana yasezeranje basekuru ko izabaha igihugu. Ngo bamamanika ukuboko bazamuka ati yego bene data ibyo bavuze nibyo, igihugu twakibonye ni cyiza, ariko twebwe dutandukanye n'ibyo bavuze ati duhuje na. Niba Imana ikitwishimira muvuge ngo amen. Niba Imana ikitunezerewe ko tugendana, niba Imana ikiri hagati muri twebwe ikitwishimira, ikishimira intambwe zacu, ikishimira urugo rwacu, ikishimira amasengesho yacu, ikishimira intambwe zacu, ikishimira kuririmba kwacu, ikishimira ibikorwa byacu n'imirimo yacu, tuzabarya kimitsi. Bibiliya iravuga ngo abantu bose ngo bahagurukira rimwe, cyane cyane biturutse kuri bariya 10 ngo batora amabuye kuja gutera Yosuwa na Kalebu. Ngo ubwiza bw'Imana bwamba bushoka buturutse mu ijuru narya kwiheba, aho Yosuwa na Kalebu bahagaraza iruhande rwa Mose. Ngo abantu kubera ko n'abantu bubahaga babonaga sinye y'Imana bakigirayo, bari bazi ibikorwa by'Imana, ibimenyetso by'Imana byose bo bari babizi. Bavandimwe, turi mu isi yuzuye intambara n'ibigaragazo, ariko tuzafashwa, tuzatsinda uru rugamba n'uru rugendo, tuzarushobozwa no kugendana n'iki n'Imana. Mikaya yanditse ibice 6:8 avuga ngo yewe mwana w'umuntu, ngo Imana yakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo icyo Imana igushakaho ngo ni ukugendana n'Imana yawe, ngo wicisha bugufi. Bene data turabifuriza kugendana n'Imana. Haleluya. Muri ibi bihe tugezemo byanyuma by'ubuhenebere, turabifuriza kugendana n'Imana. Gendane n'Imana. Ba Yosefu bakomejwe no kugendana n'Imana. Ba Paulo bariko batsinda intambara zikomeye n'ibigaragazo bikomeye byo kuba mu magereza kubera kugendana n'Imana. Kugira ngo soze dusomye hari 6:9 havuze amakuru ya Nowa. Nzansoma amakuru ya Nowa jewe ngatangara. Murabizi ko Nowa Bibiliya ivuga ngo Imana yaje gusura isi, ngo iza kwitegereza isi, imigabane y'isi yose, ngo kureba uburyo abantu bagihagaze mu kuyikiranukira, ngo isanga mu isi hose ni umuntu umugisigaye ukiranukira Imana, ukugendana n'Imana, ucubaha Imana, ucumvira Imana, ugisabana n'Imana. Ngo isanga ni Nowa kubera kugendana n'Imana, ngo zatumye Imana imwihishurira, ngo imwereka ko igiye kurimbuza isi amazi, abari wicamo kugira ngo yubakire Imana inkuge. Indirimbo ya 38 mu Gakiza n'iririmba, muzasanga ntaho Nowa yigeze aharira n'Imana. Imana amubwiye metero z'inkuge uko izaba imeze, uburebure bwayo n'ubugari bwayo, naho azakidirisha n'umuryango n'ibyumba azacamo. Ariko abazimana ngo se ibyo bintu wambwira nzobishobora gute? Kubera kugendana n'Imana no kwikiranukira. Ariko abazimana yariko yumvira Imana, kandi hari ibimenyetso bigaragara byari gutuma Nowa akanira Imana.
wenda nishake mvuge mwo ibiri. Icambere Nowa yari guhakanira Imana kubera ko kuva Nowa yabaho kugeza uwo munsi yari atarabona aho imvura igwa. Nta mvura yigeze igwa, basa Imana yagendaga izana ikime kigatosa ibyatsi n'ibimera, bagasanga mu gitondo ibimera bimeze neza, bifite amazi, biteye amatsiko kubireba kuko birasa neza. Nta mvura yigeze igwa, nta mvura yaguye. Icyo cyari ikintu cya mbere cyari gutuma Nowa ahakana ko atazabaza inkuge, kuko nta mvura yari kubwira Imana se imvura izogwe turutse n'imyaka maze tarabona imvura. Icya kabiri Nowa yari guhakanira Imana akayibwira ngo ese kwaho nduye naho ibiyaga biri ari kure nanje ni gute mbariza inkuge hano izagezwa iki iriya ku nyanja. Icya gatatu yari kubwira Imana ngo ese kurambwira ngo njewe mbazi inkuge nzinjiza inyamaswa, sinza mvugana n'inyamaswa. Ururimi rwo kuvugisha inyamaswa ntarwo nzi. Intare zizoza ari 10 nzibwire ngo harinjira ikigabo n'ikigore, izindi zizosubira nzozibwirisha uruhe rurimi. Aho imbogo zizoza ari umurongo, nizimara gushika namangatira umurongo hano zibwire ngo mwebwe nimusubira, imbogo zizonyumva. Ivyo ni ibimenyetso, ni bigaragaza uburyo no wari kubwira Imana ngo ibintu wambwira papa ndakubaha ndagukunda nca bugufi imbere yabo, ariko ibintu wambwira sinobishobora tibzokunda. Icaka yari kubwira Imana ngo se kurambwira ngo nzinjiza inyamaswa mu nkuge, ziriya nyamaswa zizabeshwaho niki? Iminsi zizamara mu nkuge ni wowe uyizi zizabeshwaho niki? Ariko kubera gusobanukirwa no kugendana n'Imana, kubera gusobanukirwa n'ubusabane yasabanye n'Imana, ntiyigeze aharira. Yarazi ko Imana ivuze igomba kuzagisohoresha umwete wayo. Bavandimwe ndasoje, muryango musha, bavandimwe bandi twateranye, ndabifuriza kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ni ugusabana nayo, ni ukugirana ubushuti nayo. Abasabanye n'Imana, Imana yagiye barwanirira, irabarinda, bayoba umuzi uburyo bakubititse. Ariko kubera gusabana n'Imana no kugendana n'Imana, amaherezo yabo yabaye meza. Imana ngo imugarurira abana 10, imusubiza amatungo yari afite yose iyakuba, igenda iyakuba mu incuro ebyiri. Kubera iki? Kubera kubaha Imana. Iyo twagendanye n'Imana biduha kuyubaha. Iyo twagendanye n'Imana biduha mbese tuba bumwihariko, tugira ibintu by'umwihariko byacu. Abagendana n'Imana ni abantu b'umwihariko, sasa abantu abari bo bose ni abantu b'umwihariko. Rero ugomba kuba muri abo bantu b'umwihariko bagendana n'iki? Bagendana n'Imana. Imana ibafashe kandi baheze umugisha. Amen. Twongere ijambo ry'Imana amashi. Metero arakoze cyane, Imana ibahumugisha. None urabwirije nibuka bya bihe bya kera, tuzo tugutegurire nimba tarahana handi uzube ngo tubwiriza, tugira ibihe byo gusabana n'Imana. Tuvuge amen. Twibuka Imana yadukuye kandi dukomeze dusenge. Rero amasaka aragenda, wa mutumirwa wundi wa mushitsi wundi ngo yagize iprobleme ngo yagiye, ariko nta kibazo, tugiye gukomeza dushima Imana, hanyuma dukomeza kugana ku musozo. Ariko dukomeze dushima Imana, mwibuka aho Imana yabakuye. Uko nuko gusa turi mu Rwanda twamatwica mu ntebe z'amadive, twibuka aho Imana yadukuye. Ukamusanga umuntu yicaye mu modoka, ntibuka aho Imana yamukuye. Ukamusanga umuntu ari ahantu sinzi jewe nza ntekereza ahantu Imana yadukuye birakomeye. Tuvuge ngo amen. Uko mwese duhereye kuri Kagame,
na Zikiya wawo uri harahijya mu nguni na Franco ahantu baturutse harakomeye. Zikiya yaturutse ibuvira. Urumva umuhungu w'ibuvira mu kizungu akaba atuye hano mu mugwa hagati muri rompwe yo mu Giporoso, akaba afite inzu acumbitse hariya. Ni ikintu gikomeye. Franco yaturutse kure, sindi kumenya nimba yaturutse Tanzania nimba ari mu Mutara, sinamenya niko mu Mutara niko nankeka. Atuye i Remera. Imana yabakuye kure. Kagame yaturutse ku Mishasho, ni kure. Sister no mushwa Museveni iyo yaturutse iyo ngiye hafi y'Ubuvira Gahorora, araza aratakara hari hano kubwegera, arasimbuka. Imana imusimbukisha imugejeje Kenya. None areshe mu madive. Imana yamuhaye umugabo mwiza, imuheza abana beza, wa mukwe twara ka bebe. Ibyo zose ni bitangaza by'Imana. SP nimvuye kure, yaturutse kure. SP yaturutse kure. Uko niyo ngiyo mu mashambira ruguru. Imana iramuzana ibimutuye hano mushasha, ibimutuye Kampala, abatangiye kwiga Icyongereza, abatubutse Kenya, mu gihe gitoya abatubutse Canada, abakera umusitari Imana yampashije mikoro. Mu gihe gitoya Museveni kera arabumurabutswe, ibikerera mupashije twajanye ndabo 12. Nukuri ko Imana zarizwe nka 12. Wari kugaho ni Messi bakiriye. Sari zirenga hafi nka 12 pe. Sugukabza. Indabo nabonyara kukibuka. Yafatisha indyo, afatisha ibumoso. Ndavuga se none uko n'indabo none bamuzani. Naje none niwo muntu bwa mbere nempa indabo. Kuva nabaho nje n'umugore. Umugore wazasitanga ariko njewe. Kuva none bwa mbere ndikirura. Ariko Umana bukwe Museveni ayiwe metere we titwabivuga. Museveni no kubwegera. Museveni muri Kenya gwerekana ukunda gutanga ubuhamya, yarakansetse ngo azoza ngo gushima kwe wiwe Museveni. Ndovana mu cyafite ibitaramo by'ishumuro cyose. Gwereka yaracuruje kuki warahomba abandi bakunguka. Ntibagafata. Hanyuma narebuze kuri Museveni ariko Museveni waracuruje Kenya asa n'uguze kudufaranga azankino udufaranga dusando dushize nyuma yago turasa turagaruka kubera kuko yarashite muri situation. Imana ukura Museveni atekeje ahantu Imana yamukuye mu nka hariya, uko usanga bamwe reka tuzatureka uko usanga mwe barabaye ikindi tutazi, usanga bagaza kugwana n'abapfurire bagakubitana. Kandi Museveni agaragaza ko bana cyane n'abantu bahari kubwegera ngo yaragiye n'amahane cyane. Naho yigeze kutubwira hariya ngo yigeze kwikwanka n'umuntu aramukubita ngo ari kwankagera nkiriye. Urumva ahandi Imana yagiye bakura n'ahantu bakomeye. Museveni yashitana afite ishati y'umwotsi ava muri Kenya tiyarazi gupasa. Urumva ibyo ni ibintu bitangaza. Imana yagiye bakura ahantu kure cyane. Nta iyo ushate kuko twaye kubitanya hariya nanje kiva mukwe ukuntu nari mbeze naje nari mfuye, naje nibeshwe ngo nari nshatse naje nari mfuye. Uyu wacu yamamba hafi ariko kabona ukuntu tumeze twese ni kimwe kuri kimwe. Kareba ubuzima dufite amaze mbete twama twegera Imana. Uyu wacu yamacumbika naje ndacumbika n'umugore aracumbika neza. Imana amegende tuzamura bukeya 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 bukeya, kandi mu myaka mike mu myaka 3 Imana ishinzira. Gusa uyu wacu yamayihangana arasenga. Ikintu kicakiranga Museveni ni kinyabufura, akarangwa n'ubukristo. Ico Imana yagikora bitangaza. Rero iyo mbyibutse kare bujyagaza nje nagaza mwezi umugati hamwe na Eliyo wanje kugezegere yavutse namufata nk'umwana mutoya w'uruhinja. Nunyi n'abana banje bazamva gusa mfego kuri telefone ngo Museve kubera kuko ari bo baziga babanye. None ngatekeza bwa buzima, ngatekeza bugiye cyo mu madive na SP, umwe yambaye umutuku hejuru undi yambaye umutuku hasi, niba ari icyatsi niba ari iki. Ibyo ni bitangaza by'Imana.
Mana, nzahora ngushima Yesu, ndangurure kwijwi rirenga, isi yose bazamenye ko wahoze uri ubuhungiro bwacu Mana. Nzabivuga hose, nzabivuga hose babyumve, ndangurure kwijwi rirenga, isi yose bazamenye ko wahoze uri ubuhungiro bwacu Mana. nzahora ngushima Yesu, ndangurure kwijwi rirenga, isi yose bazamenye ko wahoze uri ubuhungiro bwacu Mana. Nzabivuga hose, nzabivuga hose babyumve, ndangurure kwijwi rirenga, isi yose bazamenye ko wahoze uri ubuhungiro bwacu Mana. Bwana sifiwe. Ndanezerewe kweli. Mbere na mbere ndashima Imana kuko Imana tugiriye neza katubonera umwanya mwiza kugira ngo tubashe gutarama. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi congeyeho ndashima Imana kuko twataramye, kubera ko twakagombye kuba dutaramiye ahandi cyangwa se turi mu ngo zacu, ariko ndashima Imana kuko Imana duhaye abashitsi. Imana ihabwe icubahiro. Muzukuri hari abantu batazi uyu mugabo, jewe ngifatwa cyangwa se nkigera muri Kigali, kuko Kigali niho neza nije muhamagara waje numva neza ndashite guke. Napoleon nabanza haguruke. Napoleon ngwino hagarara hano. I love you so much. I love you too. Ndagukunda Napoleon. Napoleon ngishika hano Kigali cyangwa se nkigera muri Kigali, nari nziranye na Gatore na Mubiri yo kuvuga aya magambo, hanyuma mbone gushima ibyo Imana yakoze. Ndashimira Mubiri aho ari muri Australia, ndamushimiye cyane. Imana yo mu ijuru muheze umugisha mwinshi, niwe muyobozi w'abanaziri muri Australia. Siko Napole? Kwisi yose nari ngiye kurigabanya siko. Ako noneho yanyumvaga yanyicaga. Nari ngiye kugabanya titire, ariko niwe muyobozi w'abanaziri kwisi yose. Representer legal. Ndamushimiye. Ndashimira representer Gatore nawe ni umuyobozi w'abanaziri. Abo bantu uko ari batatu na Napoleon ni abantu bakomeye mu buzima bwanjye, ni abantu bagaciro gakomeye, kubera ko hari igihe umuntu agera ahantu ariko atazi ahantu cyangwa se yinjira mu kintu atakizi, ariko umuntu akamuheza umuyoboro mwiza kugira ngo agicemwo, akamuheza inama, akamuheza inzira nziza yacamwo kugira ngo agere mu rugero rwiza. Aba bantu uko ari batatu ni abantu nuvuga bugaca mu gitondo, kubera ko turaziranye mu buzima bufatika, mu buzima bubi, mu buzima busa nkaho butari bwiza, kugeza Imana ikoze ibitangaza igaca inzira kuri twese. Ndabishimira Imana. Mu by'ukuri barana abantu bakomeye cyane, ndabashimiye. Aho bari babyumve, isi yose ibimenye, kubera ko abantu bangiriye agaciro, bampaye agaciro mu buzima bwanjye bwose. Ndabashimiye cyane. Hanyuma ndashimira no mugabo Napoleon. Tuvuge ngo amen. Ako
Kele mari de baria. Ni ukuvuga ngo Napoleon niwe muntu wamaye inama kubera ko nibo twabanaga mu nzu. Abo bose mvuze bamaze kugenda baje hanze kuko nibo twabanaga mu buzima bwose. Bamaze kugenda hanze Napoleon no twasigaranye. Kugeza uyu munsi Napoleon turi kumwe. Napoleon ko turashima Imana kuko Imana yakoze ibitangaza, Imana yadukoreye ubukwe. Ariko byose nyuma mbere tutarakora ubukwe niho nari mvuze. Ariko ubu ngubu tugiye gukora ubukwe, Napoleon yangiriye inama mu bintu zose twagiye dukora byose, cyangwa se ibintu byose napangaga mu buryo bufatika, mu buryo urabizi kuko bugoye. Ariko ndashimira Napoleon cyane. Muzukuri Napoleon ngweza agaciro gufata ka Olivier Grand Frère bamuzi cyangwa se Bisisi nguyu n'umurumuna wanjye. Kubera ko umuntu w'agaciro ku buzima bwanjye wowe na famille yawe mwese. Kuko muri abantu beza tubaha agaciro. Mbese hano mu rugo uzumfata kandese kamurumuna wawe urabizi ko tubanye mu buzima bwose urabuzi aho twagiye ducanura hasi. Ibi byose Napoleon yagiye avuga niko bimeze, ntacyo yabeshe. Ndamushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo, Imana igumugisha isharire. Hanyuma abo bose nari navuze noneho maze kugera muri Kigali, noneho Mubiri na Gatore bampuza none umugabo mubona Maître Mukeha. Ni umuntu mwiza, ni umuntu uri gikundiro ku batamuzi, hari abantu badakunditse ariko uyu mugabo niwe mugabo nabonye uzuvuga ijambo guke. Iwabo bose barafashwe, Imana yabahaye kabisa amavuta pe. Ndagushimiye waduhaye umurongo mwiza twawugendeyemo, watweretse inzira nziza. Je ntangira gusirimba namenyekanye mu mukunga kuko umukunga niwe mbese niyo mpamvu umukunga jewe ndawumva abantu batazabumva umukunga. Muraho nyine mufite ibindi muzamwumva, natwe dufite ibyo tuzatumva. Uyu mugabo ni wanyeretse inzira neza gutyo twakaza dusirimba gutya na Gatore na Mubiri. Koraho twumvisha arika yakubita gutya lele tele mari de baria. Nuko amaze atwereka inzira, ni gutya bazasirimba, ni gutya bazabuku baze yaraje iza nyuma ya kompanyema. Ariko kubwije kuri kw'Imana uyu mugabo ni wadutojeje na Mubiri na Gatore tubwira ati mucano na Pasteur Kado Revera wanje ako yaranshingiye ejo bundi yaradushingiye yaranshingiye neza ndanezerwa. Nariko numva ndese into mugeni nirukwanke into mugore babone no nabati none kanitonde. Ariko muzukuri Revera wanje nawe ndamushimiye. Hanyuma wawa turagushimiye cyane, turagushimiye ko wadusuye hano mu rugo iwacu. Nukuri inshuti yanjye yangira inama nyinshi muri ibi ngibi z'ubukwe, yagiye atugira inama nyinshi ambwira ati ni gutya bizabikurwa, ni gutya ugomba kwitonda ukagira gutya. Ndagushimiye cyane, Imana ibamugisha. Muzukuri ndashimira abantu bose bitavye Kagame, ndashimira Franco, ndashimira Zikia. Abantu ntana bashiti zanje turahorana turabana umunsi kundi. Franco ibyo zose mpamvuga arabizi arabyumva kuko nabo yagiye dusanga mu banaziri akamatinya kaza ari nkiyo ngiyo kugira ngo atugere kabe kibazo. Ariko turashimana kuko nawe yafashe umurongo mwiza kandi no kuri muzukuri no umuntu umugabo cyane. Afite ubukwe turabatume mu bukwe bwa Franco, ubukwe bwa Franco ako shafra ubukwe bwawe turabwiteguye kandi abantu batwerere batanga ifaranga Franco kugira ngo tumushigikire nawe yubake aje mu rugo rwiwe. Imana ibamugisha. Zikia nawe ari hafi ndikubona sinzi ari mu kuja kuri telefone cyane ariko ko turakeka ariko ejo bundi nawe azatwereka mukazana. Ndabashimiye cyane abantu bose mfite ba bofu waje avuye muri Canada, ndamushimiye cyane. Imana igumugisha kuba waraje. Naho bano bandi bo turavukana mu Mubiri, ibo ni ngombwa ni itegeko kuza kunshigikira no kumba hafi. Imana ibamugisha. Uyu ni mushiki wanjye turavukana, uriya nawe ni mushiki wanje, uyu nawe ni umuntu wanjye neza bose batuye Nairobi.
hanyuma ndabashimiye mwavuye kure muraza kugira ngo tufatikanye Imana ibamugishe. Ndashimira umugore wanje umugore wanje mwana ko mfite Imana yangiriye neza impeza umugore mwiza kandi muzukuri ni umugore mwiza pe kuko bazavuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana kandi ubonye umugore mwiza ubonye ikintu cyiza Imana yampaye umugore mwiza ndagushimiye mama tugije gushakana nawe ga rero kimutereta tukiya tuvugana mu makuru naramubwiye ngo jewe ndi busoka ndi muyumbe narafashwe none ga mama uzovyanganira cyangwa dushwane tutandukane arambwe ati nanje niho mbarizwa keke niho mbarizwa neza ariko ndagushimiye ma barikiwa sana ndashima Imana ko yabyumvise arabyumva turahuza kandi pe ni umugore twarahujije nyine numva nyine hari abantu bazashakana ariko badahujije utuntu n'utundi ariko iwacu turasa ibintu zose turi kumwe kandi tumeze neza pe Imana yahabwa icubahiro uzi gutega umuntu indege ukaviriye ukaza ukagira hano nuko nyine uba wakunze kandi wabishize nyine mu ngero turagushimiye mama hanyuma numvaga no sirimba gatoya nimba zokunda napora ari cyozo ucurangeho gatoya hanyuma nindangiza ize gutanga umwanya hanyuma nimba hari n'undi uvuga tutanga umwanya kuri Napoleon nawe turagushimiye cyane wayitwowe neza kabisa Imana igumugisha wa mfite inshuti nyinshi ntavuze n'abandi bose kuri ya je novuga ngo tumire umukutano woba ariko muzukuri ndabizi ko tuzogenda duhura kandi muzoze badusure nta kibazo hano ni kari hano mu rugo mwumve ko mwashitani wacu hano jewe ndi umuntu w'abantu pe Imana yangiriye neza ndi umuntu w'abantu rero ndabakiriye hano mu rugo wacu ni karibu cyane kuba Imana yabonye ko ari mwe tugomba gutaramana uyu munsi Imana ihabwa icubahiro ndabashimiye cyane murakoze.
Festival.